Mbaye kaze kuri Rugimbana Sport reka dutangira amakuru yacu mu kinyamakuru Ole cyo mu gihugu cya Argentine rero kikaba cyarashyize hanze nkuru ku munsi w'ejo yuko Mascherano yamaze gusezera umupira w'amaguru ku myaka 36 rero uyu mugabo akaba akina ikipe ya West Ham, Liverpool ndetse na FC Barcelona naho yamenyekanye cyane mu buryo bukomeye ari naho yanatwariye rero n'ibikombe byinshi cyane. Uyu mugabo rero akaba asezeye ku myaka 36 rero match 47 mu ikipe y'igihugu ya Argentine atwara imidari ebiri ya Olympique ndetse anakina ibikombe by'isi rero akaba uyu mugabo kabisa Messi hangaha nko kubibona rero kuri konti ya Instagram akaba yamusezeye cyane rero anavuga ati rwose ntago nzibagirwa imyaka 17 twasangiye vestiaire n'ubuzima bukomeye cyane rero Mascherano ku myaka 36 rero akamaze gusezera umupira w'amaguru. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani La Gazzetta dello Sport ikabigaruka rero kuri Zlatan Ibrahimovic mu byukuri umwaka wose rero amaza heka ikipe ya Milan mu byukuri statistique nyinshi cyane ziri hejuru rero bakareba bamutegereje bitangaza kuri iki cyumweru Milan irakina n'ikipe ya Napoli ya Gattuso anako kandi Zlatan Ibrahimovic rero uyu mugabo akaba ahagaze ku minota 110 akaba ateretsemo igitego mu gihugu cy'Ubutaliyani. Corriere dello Sport yo iragaruka kuri Paul Dybala rero akari gukora cyane mu buryo bukomeye cyane rero akaba yitegura match yakagiriye ari rwose ashobora kuzayibanzamo. Uyu musore rero ngo nyuma y'international break kabisa ngagiye kuzana imbaraga nyinshi cyane. Corriere dello Sport kandi iragaruka kuri transfers kugenda zivugwa hangaha bikabivuga ko rero ikipe Inter Domira igiye gutakaza Christian Eriksen muri ku kwezi kwa mbere hanyuma ngahita yirukanka cyane igiye mu ikipe Arsenal gushakamo Ntashaka affaire à suivre. II Sport yo ikaba ivuga ati Juve ni muze mwumve Morati rero yahoze yobora ikipe Inter Domira aka rero yagize amagambo abwira iki kinyamakuru II Sport rero ababwira ati niba ikipe ya Inter Domira ikeneye gukomera kabisa karusha ikipe ya Juve imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona ibimerita n'uyu mwaka ikabiri favori ati kugira ngo rero tuyinyureho kabisa tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane tuzana Ngolo Kante ndetse na Kalidou Koulibaly. Uyu mugabo Morati akaba rero ari we bona yazana hanyuma ikipe Inter Domira ikajya hejuru ya Juve. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyagarutse rero ku match y'Abafaransa bakira Suède. Ikinyamakuru kivuga kiti harimo Angers nubwo twamaze kubisoza ariko ngo abasore ba Didier Deschamps ntibajya bashyira ibintu hasi kabisa. Uyu munsi rero ngo bagomba gutsinda ikipe ya Suède akaba kandi bishimira kuba bagaruye rero Kylian Mbappe ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'Abafaransa anako kandi Suède iri mu mazi abira kuko irasabwa gutsinda Abafaransa mu gihe Portugal iri busabe rero ko yabatsindiye Croatia kugira ngo babashe kuguma muri Ligue A. Bitaba ibyo ngibyo barahita bamanuka muri Ligue B birukanka cyane nako kandi kimwe kitubwira yuko Corentin Tolisso yamaze gufata indege rero yerekeza mu gihugu cy'Ubudage nyuma yuko afite akabazo gatoya cyane k'imvune akarero yamaze kujoininga staff medicale y'Munich. Mu gihugu cy'Ububirigi iragaruka kuri match ku munsi w'ejo ababirigi bafitanye n'ikipe ya Denmark akaba rero ari match y'igihugu cyose kabisa miliyoni 4,750 rero by'abaturage batuye Ububirigi akaba rero ngiyi ni match yabo kabisa ababirigi barasabwa gutsinda cyakunganya rero bagahita bikarifiya muri final four akaba rero barabikoze ejo kuri panziza cyane batsinda ikipe y'igihugu y'Abongereza ibitego 2-0 ari nako kandi umutoza rero wabo Roberto Martinez rero yakinaga match ya 50 mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi amaze gutsinda match 39 iyi match namukayitsinza abatsinda match ya 40 muri match 51 toza afite statistique zitebwaho cyane anako kandi urwo Lukaku tayari kabisa imyaka 10 iruzuye mu ikipe y'igihugu y'Ababirigi rero atsinda ibitego byiza cyane kabisa rero muri ikipe ya Diable kabisa huje ikipe y'igihugu y'Ababirigi. Ababirigi rero barasabwa iki kuri iyi match gutsinda cyakunganya barahita bikarifia muri final four. Ojogo mu gihugu cya Portugal yo ikabetubwira ati Harke agiye kugaruka akare FC Porto gukora ibishoboka ibyo byose kugira ngo izane uyu musore mu kwezi kwa mbere kabisa mukuri muri China rero imigarure mu gihugu cya Portugal nawe kandi arashaka kugaruka ku mugabane Burayi rero na afere gukurikirana cyane Harke ashobora kuba agiye kugaruka ku mugabane Burayi muri uku kwezi kwa mbere. Twekeje mu gihugu cya Espagne cy'amakuru Sport cyo kiragaruka kitubwira ati Liki kabisa ebana ari plante hano kabisa shinze hano rero mu ikipe ya FC Barcelona. Liki Puigi umusore rero akaba yanze kuva mu ikipe ya Barcelona yamaze guhakanira abayobozi bayo rero bashaka kuba bamurekura mu kwezi kwa mbere bamutiza yavuze ati ngende cyane hangaha kandi ashaka kurwanira umwanya akaba rero uyu musore gushakishwa cyane ikipe ya FC Porto ndetse na Benfica ariko we ngaracyafite umwanya wo kurwanira kabisa igihe cye rero hari mu ikipe ya Barcelona Camp Nou anako kandi kimakuru kinasoza inkuru kitubwira yuko Junior Firpo Umutiti Matheus Fernandes ndetse na Braithwaite rero bari kuri liste y'abakinnyi bagomba gusohoka mu ikipe ya Barcelona muri uku kwezi kwa mbere.
Sport kandi kabigaruka tubwira ko rero Busquets kawo kabisa hatari ubwo n'umwanya wo kugira ngo Mirane Pjanic rero afata umwanya bwo bazabakina n'ikipe ya ATM kuri wa gatandatu saa 4 z'ijoro akaba rero FC Barcelona igomba kujya gusura Atletico de Madrid dani nako kandi byihuse cyane kuri Busquets byabizwe ko ari ibyumweru bitatu agomba kujya hanze ariko akaba ngubu rwose ngashobora kuzagaragara kuri match yo kuri Camp Nou bakina n'ikipe ya Osasuna azaba ari kuri 29 z'uku kwezi. Sport kandi kabigaruka kuri NBA kuri wa mbere rero saa 12 z'umugoroba ikaba rero yamaze gufungura kabisa abakinnyi bagiye gutangira amatrade rero batrendinga bava ku makipe bajya mu yandi akarere kinyamakuru kinatubwira yuko Ricky Rubio uyu musore mu Espanyol rero tayari agiye kuva mu ikipe ya Phoenix Suns yakinagamo akaba agiye kujya mu ikipe ya Oklahoma City Thunder basa nkaho bamuswapiwe na Chris Paul ushobora kuba ugiye kujya mu ikipe ya Phoenix Suns. Ubwo rero tugiye kubona kabisa trade nyinshi cyane rero muri NBA amakuru menshi cyane muzagenda muyakurikira hano nzayabageza rwose. Luis Suarez akaba ari positive mu kinyamakuru Mundo Deportivo kibivuga rero ni Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Uruguay yamaze gukira hanze inkuru yuko Suarez yamaze kwandura coronavirus COVID-19 akaba rero agomba gusiba match ya Barcelona igomba kujya gusura ikipe ya Atletico de Madrid anako kandi ku ruhande rw'ikipe ya Atletico de Madrid rero bafite impungenge kuri Lucas Torreira nawe ushobora kuba wanduye coronavirus COVID-19 igitegereje gusa no gukorera test rero z'uyu munsi bakamenya uburyo ahagaze. Mundo Deportivo kandi kanagaruka kuri match ya Espagne ifitanye n'ikipe y'igihugu y'Abadage ni saa 3:45 hano i Kigali kabisa ikabire ivuga ati ni duel y'urupfu n'ubuzima kabisa raho Yang igomba gutsinda kugira ngo ijye muri final four ntabwo byoroshye cyane anakikinyamakuru Marika kivuga ati mutubabarire kabisa mutaza kweshwa mutaza kudukoza isone kabisa igikenewe n'amanota 3 rero ikipe ya Espagne ya Luis Enrique n'abasore rero ngo barasabwa 3 rero nta no kunganya kabisa no gutsinda umudage kuri uyu mugoroba. Daily Star ikaba twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza yo iragaruka kuri match y'Abongereza bafitanye n'ikipe ya Iceland ga Southgate akaba ari kurira cyane kabisa mu by'ukuri marikoma cyane rero ubuyobozi ndetse n'abategura umupira mu gihugu cy'Ubwongereza bagira ati rwose mwege mugiye kutwica gahunda yo kwitwarira Euro ya 2020 kabisa za 2021 akaba rero avuga ati fixtures reba ukuntu abantu bavunitse muri iyi minsi noneho ndibaza kugeza mu kwa gatatu bizaba bimeze bite abakinnyi batazabona international break fixtures yegeranye gutya amakarabu yabo bakuba mu kwa gatatu tukazabagarukana n'ikipe y'igihugu tugahita tubajyana Euro batanaruhutse n'akantu na gatoya ati kabisa ibi bintu bishobora kuzaba bitwangereza plan yo kwitwarira Euro oyoyo abatoza abanyamara b'ikipe z'igihugu bafite ibibazo bikomeye cyane. The Sun ikabagarutse rero kuri Jose Mourinho utarishimye kabisa uko abakinnyi be babafashe muri iki gihe cya international duty akaba rero Mado Hati yaramaze kwandura coronavirus COVID-19 nako kandi umusore witwa McLean w'ikipe ya Stoke City yamaze kwandura nawe aba bombi bakaba barasuhujanyije na Gareth Bale go Republic of Ireland yakinaga n'ikipe ya Wales yewe akaba rero uyu mugabo kabisa mufitiye ubwoba ko ari muri risk nawe kuba yanduye COVID-19 rero bamwita Gareth Bale nafere gukurikirana cyane anako kandi Premier League abamambure b'amastaff kabisa yo mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League rero bageze ku 227 babapimye hanyuma bakaba basanze harimo 16 banduye kabisa. DML hangaha ikatubwira yuko ari bwo bwa mbere bibayeho kabisa guhera mu kwezi kwa gatanu ubwo bapimye abantu bangana gutya bakabona umubare nk'uyu wamaze kwandura coronavirus COVID-19 kabisa. Ubwo rero corona iri ku muryango wa Premier League imirakomanga yinjira mu buryo bukomeye cyane. DML kandi ikaba igaruka hangaha rero tugira ko Tony Post kabisa yamaze gufata ikipe ya Sheffield akaba rero yatangaje tungungeye gukubita abantu bamare kabisa ku myaka 32 rero yavuze ati nje hano guchallengeingana kabisa yaba ntari nkeneye guchallengeingana nakombye kuba ndyamye wanje mu gitanda ramaze amezi 18 rero nta kipe afite. Tony Post rero akaba yamaze gufata ikipe ya Sheffield ndetse go tugiye kumureba muri championship. Tugarutse muri The Sun ikabigaruka rero ku byango by'ikipe ya Liverpool hangaha kabisa. Liverpool rero iri muri kao ikomeye cyane kabisa rero akaba abakinnyi 9 bose bari hanze wana ibintu ni atari kabisa. Virgil hanze uwo wa mbere n'imvune, Thiago Alcantara ivi hanze, Oxlade nawe ivi hanze, Fabinho hamstring hanze, Trent wa gatanu akaba afite imvune, gatandatu Joe Gomez hanze, Covid Salah hanze, hamstring Robertson hanze, miskile zananiwe zo mu kuguru za Jordan Henderson tayari abakinnyi 9 bose hanze ariko hari kizere muri weekend yuko Fabinho yagaruka ndetse na Thiago Alcantara kabisa ashobora kuba bagaruka rero aho ngaho rwose kuri match muri weekend bafitanye n'ikipe ya Leicester City. Twizamu cyane makuru ari kugenda zamuka rero Florentino Perez tayari kurekura kabisa Sergio Ramos rero nyuma yuko
ko yanze kugabanyira umushahara. Uyu mugabo rero yashakaga amasezerano y'imyaka 2 ariko ntagabanye umushahara, bashaka kumugabanyiriza hagati y'10 na 15% ejo twabigarukagaho. Rero akaba Ramos ngaba muhagarare basa nk'ababyanze rero ngaritari Florentino Perez kumurekura. Black Leopards ikipe yo muri South Africa ejo bundi yasinyishije Patrick Osmans umutoza w'imyaka 55 ejo bundi watoza ikipe ya Simba Sport Club, yari amazemo ibyumweru 5 gusa, ukwezi kumwe n'icyumweru kimwe tayari rero bahise bamwirukana. Aba bagabo muri South Africa bahise basema mu kimbiza, arakinye match 3 zose arazitakaza, bahise bavuga ati nta mutozo urimo mu kubure hano. Algeria ikamaze kwikarifiya mu gikombe cya Afrika rero nyuma yo kunganya na Zimbabwe ku munsi w'ejo itegura kuri 2 ikaba isanze yo Senegal tayari. Ari nako kandi CAF kabisa AFCON qualifiers zirakomeza uyu munsi. Madagascar ikaba igakira ikipe ya Cote d'Ivoire, u Rwanda rukina na Cavel, Lesotho yakira Benin, ikipe ya Sudan yakira ikipe ya Ghana, Ethiopia yakira Niger. Izo ziri saa 9. Saa 12 Angola iraza kwakira ikipe ya Congo Kinshasa, Sierra Leone yakira Niger, Togo yakira Misiri, Centrafrica yakira Maroc barakine Douala. Ari nako kandi ikipe ya Tanzania yakira Tunisia ku isaha ya saa 3 z'ijoro kabisa. The Citizens muri South Africa ikaba rero nyuma y'uko ejo South Africa itsinze Sao Tome Principe ibitego 4-2 akaba Bafana bakaba rero ngo ikirenge kabisa cya mbere cyatangiye gukandagira mu gikombe cya Afrika. Ari nako kandi tuvuga ati bonne chance ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bana mudukure mu isoni uyu munsi mutsindi igitego. Iyi niyo kipe yonyine Botswana none nsiyanakibonye yanatsinze Zambia yakibonye niyo yarisigaye yo na Sao Tome Principe. None Sao Tome ejo yatsinze muri South Africa 2 nibura nubwo yatsinzwe match yose ariko yabashe gufungura amazamu nibura muri irushanwa rya AFCON qualifiers kabisa. U Rwanda rero tubabarire nibura reka ngiye mbasabe mutsindi igitego kabisa. Niyo kipe yonyine itaratsinda igitego muri irushanwa mugire vuba mukanya dukeneye kubona mufungura amazamu bwa mbere muri iki gikombe les amis. Bibe byiza cyane.